iKaizer Chiefs inamathuba amaningi ukuthi ke iyodlala ke iCAF Confederation ngesizini ezayo. Before ngichaze kahle ke mbukeli ngicela ukuthi ulike. Solana ke mbukeli kufike kube neCAF Champions League. iCAF Champions League kuhamba kamathima u2, kuhamba kunumber 1 walapha kwileague, kuphinde ke futhi kuhambe ke no number 2. Mase ke kuba ke neCAF Confederation Cup. kwiCAF Confederation Cup kuhamba kunumber 3, mase ke kuhamba ke neteam esuke ke iwine iNedbank Cup. Ngiyethemba ukuthi ke ababukeli bayangithola. Kuhamba 2 ngapha ke kwiCAF Champions League. iCAF Champions League lejwayele ukudlalwa iSundowns, phinde ke futhi kuhambe 2 ngapha ke kwiCAF Confederation Cup. So iKaizer Chiefs inamathuba ukuthi ingaqualifyela lapha ukuyodlala iCAF Confederation Cup ngesizini ezayo. Into okumele ke beyenze yona ke iKaizer Chiefs ukuthi ke iwine lapha kuma semifinals mayisidlala ke neMamelodi Sundowns kuyona ke iNedbank Cup. Kanjalo ke futhi neMarumo Gallants nayo ke inawo amathuba ukuthi ke ingaya kwiCAF Confederation Cup uma ke ingawina lapha kuma semifinals mayisidlala ke nayo lapha iOrlando Pirates. Uma ke iKaizer Chiefs ihlangana ke lapha neMarumo Gallants kuma final eNedbank, iteam ke yohamba iyodlala ke lapha iCAF Confederation, ile team ke uwina yona ke iNedbank Cup. Kodwa ke makwenzeka ke iKaizer Chiefs ihlangane ke lapha neOrlando Pirates kuma final, iChiefs ke yo qualify automatically kuyona ke iCAF Confederation Cup. Lokhu ngisho ngani? Ngisho ngenxa ukuthi iOrlando Pirates iunumber 2 lapha kwileague, and ke ngendlela ke lida ngayo akubonakali ke sengathi ke likhona iqembu elizobasusa ke lapha kunumber 2, and alikhoni ke iqembu eli1 ukuthi ke lingene kuma competition awu2 ngesikhathi esisodwa. Ngiyathemba ukuthi ke babukeli bayithola ke njengamanje. Kanjalo ke futhi ke nayo iMarumo Gallants uma ngenzeka ke idlale lapha ama final ayo ke Nedbank, nayo ke futhi iyo qualify ke automatically ngenxa ukuthi ke iSundowns iunumber 1. If kuyenzeka ukuthi ke iPirates nayo ke lapha iSundowns badlala ke ifinal yayo ke Nedbank Cup, kusho ukuthi ke iChiefs noma ke lapha iMarumo Gallants ngeke ke besakhona ukuqualifyela for yona ke iCAF Confederation Cup. Bayobeke sebethatha unumber 4 lapha kwileague. Unumber 3 vele yena ke uzoqualify ke automatically for yona ke iCAF Confederation Cup, mase kuthi ke unumber 2 okuyiOrlando Pirates izoya lapha kwiChampions League benaye kunumber 1 okuyiMamelodi Sundowns. Injalo ke ngiyathemba ukuthi ke babukeli bayitholile amakhosi kanalo ke impela ke ithuba lokuthi ke bequalify for yona ke iCAF Confederation Cup. Uma kwenzeka ke impela iSundowns nayo ke iPirates behlangana ke lapha kwifinal yayo ke Nedbank Cup, kusho ukuthi ke kuyohamba kunumber 3 no number 4 lapha kwileague beye kuyona ke iCAF Confederation Cup, mase kuthi ke unumber 1 okuyona ke iSundowns no number 2 iPirates bayoya lapha kwiCAF Champions League. Yona ke lembukeli izoke lezade ngikuphathele zona. Ngicela ukuthi ke ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi nje danke, ngiyazibongela.